Muthongi murithiria wa Kameme ya Meru TV TV ya kwira wendete nkirigira ati makura kunthe wa Tindori ogorba kubwethire tubukina mbere kwa bukiagagira na ganko wato ugeni na ngucokeria nkatho nontu akwina mbere kwa guoto thurite na gutwikiria TV namba mwera yethire tukina mbere kwa gitamba na gwitigirira kunthe kathetuni ka Mumeru ni ukawethira bambitira ni famina zwa Kimathi kulingana na kilometer ya kwanko na chietu ndeto tugachiambiria kagitani gaka Gatwambiri na chimutongoro mugongo mukathe President William Samoei Ruto amuna thirikari yake na arabethiritwe bariongite ntere cia Kwale na arabethiritwe bakinambere kwigua bakiruguragia murandi wa mantu makoni na stima na arakiaria President Ruto ethitwe akinambere kwithirwa akiuga netigiritie thirikari ithinambere kwigua iri yatongore bonthe itakuingira mukenya nuriku ome na araugite thirikari ya ngwataniro tuburethiritwe akinambere kwigua kiwontu bubu bugatetheria Kenya gukinyukie kinya mbere Gitani waku nwe munini wake Professor Kithure Kindiki kiromba kariba kumanterino cia Kwale kuinambere kwigwa bake watambaru thirikari ya Kenya Kwanza nontu nithiritwe kinambere kwigwa kirutaniria ukinyaniria mirandi ya uthi na mbere na bwatongore mbwanya mwanya abethiritwe bakinambere kwa kinyoba ekatha thirikari ya Ruto nontu bwa mirandi ya uthi na mbere Mutongori wa mugongo President William Samoei Ruto muthenya we munthi amona thirikari yake bethiritwe bakiriunga ntere cia Kwale arabethiritwe bakinambere kwigwa bakiruguria mantu makonenia na murandi wa stima gutetheria kariba guntu guku arakiaria President William Samoei Ruto ethiritwe akinambere kwithirwa akiarire mantu makona thirikari ino yake akiuga ati thirikari yake ni akureta atongoria bonthe amwe gutigira ati gutie mukenya kwathurwa kengo kuona uthina mbere bukwiwa bukiendeleaga bwega. Mambo ya uchaguzi tulimalizana nayo. Mimi nimekubali ya kwamba tutengeneze serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Hata wale walikuwa upinzani tumekubaliana na wao wakuje tufanye pamoja ndio tuendeshe Kenya pamoja, kusiwe na ubaguzi, kusiwe na wale wamefungiwa nje, sisi wote tuungane kwa pamoja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Ni nguvu. Si umoja ni nguvu jameni? Tukiungana kuna makosa? Munasema tuungane ama tutengane? Tuungane. Tufanye kazi pamoja ama tufanye kwa vipande? Pamoja. Hebu ni wale wanasema tushirikiana tufanye kazi pamoja. Sawa jameni? Pale nyuma hii pwani, hii Kwale ilionekana ya kuachwa nyuma. Ilionekana ya kubaguliwa. Ilionekana ya kutengwa. Mimi nataka niwaambie serikali hii ambayo nyinyi mmechangia, hii serikali nitahakikisha hamutabaguliwa tena, hamutafungiwa nje tena, hamutabaki nyuma tena. Hata mkijaribu kubaki nyuma nitawalazimisha mpaka tutembee pamoja. Kagitani wa kumunini wake Professor Kithure Kindiki uraba kuwatanite amonwe kinyawe na thie nambere kwigwa gikatha urutingo bwa President William Samoei Ruto na kuromba kariba guntu kuko inambere kwithirwa bake watambaru thirikari ya Kenya Kwanza amwe na President Ruto. Rais amekuja hapa kwa sababu ya masomo ya watoto wetu. Rais amekuja hapa kuendelesha mambo ya stima hapa ndio tupate stima katika nyumba zetu na katika biashara zetu. Vile vile rais amefika hapa kwa sababu ya kuendeleza maneno ya uchumi wa baharini ili wavuvi wetu wawe na vifaa vya kutosha vya kufanya biashara yao ya uvuvi. Rais amekuja hapa kwa sababu ya mambo mengi ambayo ametaja. Na mimi naomba kwa heshima watu wa Lungalunga wa Kwale mshirikiane na serikali ambaye inafanya kazi pamoja na viongozi wenu. Nafanya kazi na mbunge wenu, nafanya kazi hii serikali na gavana wenu na waziri Mvurya mmoja wenu ako katika hiyo serikali. Muunge rais mkono, tusukume Kenya mbele, tusukume Kwale mbele. Mnakubaliana na mimi? Mutatembea na rais? Mutaunga serikali mkono?
Gavana Chani amwena siezi mvuri ya kinyabo baraba kurindeni ya kewa manogeke kinyabo ibathie na mbere kwithirwa bakiweta ngui ya President William Samoei Ruto na kuuga ati nethirĩtwo mũstarini wa mbere gũtigĩrĩra ati maendeleo imakũwa ntere cha pwani akiuria kari kuina mbere kwithirwa bakimũwataga mbaru na mũno nkuruki kuina mbere kwiwa akimũkatha nũntu bwa ngũgi imbega ira akurutira akari. Lakini kuanzia wakati alichaguliwa mpaka sasa Kenya inazidi kwenda mbele kwa mambo ya uchumi. Hapa pwani ambayo zamani hata ikatokea watu wengine wakasema pwani si Kenya, ni kwa sababu maendeleo yaliadimika. Lakini hivi sasa kila mahali, kwa mji, kwa kijiji, kwa kila sehemu kuna mradi ambayo Mheshimiwa William Ruto anahakikisha unafika. Mheshimiwa Chiforomodo amepatiwa pesa na Mheshimiwa Rais, amejenga mjengo ndio huu hapa. Ndivyo ama sivyo? Hii haitahudumia Mheshimiwa Ruto kule aliko, itahudumia mwananchi wa Kiwegu. Ni maendeleo si maendeleo? Mimi nilipewa pesa, nimetengeneza dispensary hapo. Nimetengeneza chekechea hapo mbele na hapo kuna uwanja. Ndivyo ama sivyo? Kazi inaendelea ama iendelee? Sasa Mheshimiwa Rais ametuletea tena, sisi wa Kwale tuna vijiji vingi ambavyo havina stima. Leo hii pia mimi dispensary yangu inatumia kasola. Lakini leo hii tumeanzishiwa stima. Wale wavuvi wafanye biashara yao ikiwa salama, na sisi wengine tuweze kufanya biashara vizuri na tuishi mahali salama, kwa sababu umeme tumeletewa mpaka vijijini. Iboegano ntobwa riboti yenu na njira enkinyanire kunio kamiti ya mantu makona minda na aranto ya bunge nethiretwe kinambere kwekiuria biuria kathumba abikone ni na mendera yethiretwe kinambere kwigua ikithukua ni thirikari na gutumika muno mantu makone ni na mari na arendi bethiretwe bakiuria mari mama methiretwe makinambere kwigua makire ari wata na muno nkurukinara bethiretwe bakiregana na tongo ya ukuja mantu kire kuria bara tubakina mbere kwa bakithukagirwa ithaka biago na njira mwanya mwanya kuthondeka kwa barabara waga kwandagacha na mantu mangi mara ithaka biao biethe tubietumerwo ni thirikari. I think it will be very fair if you can look for that money for Kitui Road for compensation of those people. I think it has taken long, and I'm very sure we have already compensated so many new projects on the same. I think we have no any excuse other than allocating money to clear with the Kitui people. I want to thank this committee, Honorable Chair, for the support, the continuous support that you've given to the ministry and indeed the State Department in executing its mandate. I am aware, Honorable Chair, that the second supplementary is before Parliament. I want to ask this committee that we've pleaded for reinstatement of our initial budget that was removed in the supplementary one, so that we can be able to execute some of the things that you can see we've not done. So, Honorable Chair, I know that supplementary will be coming before you in Parliament. I want to ask this committee that you support the reinstatement of the budget that we had requested, especially for the operation and the settlement of the landless. Tariki 16 mweri tukuwata ikethirwa iri ntu ya mucemanio umunene wa Meru kumenya imwerekero uri kwa Meru bakaina mbere kwigua bakithingatagĩra na bo bakaina mbere kwa bukirithika nyuma ya gamba aria akora Mwangaza kuina mbere kwigua arikia mwao kethirwa kenderea gutuika governor wa county ya Meru kana ari merere yethiretwe kina mbere kwekerwo ni ura wari governor wa county ya Meru Mheshimiwa Kiraitu Murungi hamwe na mwandiki munene wa kiama kia Mbasi ya Meru Alhaji Mwendia arabethiretwe bakwa mucemanio yuno kuina mbere kwokireta Meru hamwe na ushwira ntaira ya iburi kububunge bwa Amiru kana nata kiri Amiru. Mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no tubangirite riboti ino.
nyuma ya koti yaita uge bwayo na ndi Amiru bakethira bakithithia muchemano jo munene ntere cha mairi 3 muchemano na juju kathithio tariki 16 mweri jwe 3 bo ni kuringana na Raji Mwendia mwandiki munene wa kiama kia Mbasi aja kaunti ya Meru miario nayo igwati mbaru ni Kiraitu Murungi ura wari gavana wa Bairi aja kaunti ya Meru kiama kia Mbasi kigetania na barabange bari Meru bonthe tugwatanire twithe redeem this county na muchemane jira twina June tariki 16 ndienda kuria officials both ba Mbasi kuma wandina kuja sub county ne tukethera tremba ithatu na Mbasi iri committee ne iria organize muchemane jura jo kaja na direction ya Meru after tariki 14 you have a date with destiny on 14th and after 14th we are going to chart the political direction of this county. It is true tuena mushauri yo munene mono tariki 16 maili 3 no tutawira Meru tukita kwaya ndumbo na igatumiro igita ungeroshe ya kwino ku Meru. We say this time tugatunga rwembo rwa Meru na turwire roku Meru as Meru leaders buratona tuena mushauri wa Barawi Matthew akoro wanjuri nina ba siasa tongere tunirindikiri. We have said Merus out to stand na tugetera jirani katikati. We don't have to fear anybody. Now we together. And because we are not here as errand boys for anybody. Anto wateta na wateta bagaturetera mateta yao Meru batu ituraje barabashia turiku. Shukuru iriku ana bariku. So we have to look at our own interests. Niare Kiraitu Murungi akuga koti itithirekereta witi na mbere aja kaunti ya Meru na kuria Meru kuendelea kugwatanira nikenda bagaikia Meru ije na mbere. Court nundo wakili wambaye wakili tunawakilia mengi sana. Utiro court yaka barabara anywhere. Utiro court ya dhomije mwana anywhere. Court kinyo kana wanyito hospitali tekulitaku. Bakara ikanyomba kao bakiandika mauku yao anto baikuya na hospitali na bangi barabara itegwitika. Mimi bitumba okurua ni muntu umwe witwa Njanji ne bantu turatongere wa Meru tukaibangora Meru kagitata igakura turamuntu wetu so anto batiga kubanga manto yao ya maendeleo na siasa no ndibeterete Njanji akauga. For us we have said it is the right of the Njanji kuga right or left but Meru must go forward. Akirikiria Raji Mwendia na ugite bakethira kinya bakijukia murungamo jwa siasa ja kaunti ya Meru ende kuga batijukia murungamo na njira ya wa uraithirite kijukwa mberene. We are saying it categorically that we are not going to make any foolish decisions like a community like we've done in the past. Wamunyoro doesn't matter, Uchwe doesn't matter, Sugoi doesn't matter. We are going to make conscious decisions, calculated decisions from now henceforth. Let us not be aligned with any faction. The course of Meru political history is going to change after 14th. And any decision will be made after that 14th. Bali jaja kiri kigongwana kia mathiko ntere chia boge taya baruguru South Menti. Siasa nyesi ya Meru tukite just emotional, irumi and that kind of stuff. Tutumbo kulia Meru na irumi. Kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagetumam. Iboega nuntu bwa riboti yenu na njira henkenyanire kutokithi nambere na ndero chetu no area na choende kulingana na chonkoni bwabo ethere tuboki nambere kwa bokero ruthega kana bokero thikaga ethere tuboki na neria amantu makone nando achia meumbire kana chemekario chithere tuki nambere kwa gita barakagia abantu anene andgroni yetu ya Kenya muno akaunti ya Meru ikionekana ine gicunchi gya 13 kiando aino araende onontu bwabo ethere tuboki nambere kwa bokero kagerua na njira mwanya mwanya ne akari mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkunja no tubangirite riboti yenu.
Tunde Kawera ura ni coordinator wa gender based violence account ya Meru no wete kwina watibone ne account ya Meru no ntobo kwethirana bare ne batinte toniri tebui na kinya ira cia kilokro ne kaita taira cio tana mwana mware ndi na ntobo ne bobo to makinya na babomba kwethira baitonye the mantone atebui na riu bakaiwatira yubia kureo ndori anto betu ba Meru imbio onto Meru ke sisiatu cionde ile above national indicators sexual violence. Data yetu ya women Meru County to 16% against 15% ya national. Noke yotegera maybe twari tutwinge turatu utanwa after kare gatanirwe karibu ko ikaumire yani ke narakurire kwa hivyo kuengage ke manto ya sex sio shinda. That's why maybe one of the reason why ukwethira kuona kuina so many cases cia twana twina mimba tongito kuthulumiwa arume bethreto bakiwa ari baba usikia kirebo kioria ni ati imbibi otoma mwana mware asikia kinto murume orende arekerio tano aribo we na akitatia na kinyirina na kwenda kwanjeria kugeria mbi kutest maisha endena wete kinyando sakimisi ni montaira ikumba kwetha sechangia na babare kumba kwetha bakiwata yubye kureo teenage pregnancy Meru County to 24%. Kumaanisha kumake ekuruigana baraba kweja ke maternity cietu twana mirongo elena bana itwana tutekinyetie miaka 18 noke yotegera sub county siria ciethirite ciena cases mbinge mono cia twana kwethero ciena twana nira bandu ikwethero bandu ige practice manto yambi ya FGM and then yoke yotegera physical violence ndo akinya cia kimucie Meru County to 36%. 36% iko maanisha kuma kenjegana 36 bandu batorambi ndwene na ibyo nto ni kwenda kuwa ntuko ya narua igitumikira kutumita kwethira kinya indicators cietu number 1 ciethira ithukio mwana ora rira kwethira kwina ndwa ndenenja mwekuru bathuka na mukuru twana toto itu atwe vulnerable to the community na community no take advantage yana bareko yana bau ke report ra Meru TV kumembe beta mukiri onkonja bwega nio njuri ncheke nithiritwe kinambere kwekiwatanira na kanisa kaingo kuthiria ntano chia anaba ari eno ni migambo ya mukarigiti wa njuri ranjege na arethiritwe kinambere kwigua gitariri na kuga ati bwega kanisa chionde kinambere kwekiwatanagia na njuri gutigira ati ntano ino ikuinambere kwigua kinya muthiano ntu imantu mathia nambere kwigua maikurukawa ni kagita mondiki wetu wa ndeto murethi waba nwe ugutwinyirie chio No to FGM. Gikundi kimwe ni gicumiritie na kugwatanira na kanisa hamwe na njuri ncheke na kurubantura nikenda ikomba kurwa na ntano cia ekuru aja rutene ruru rwa Meru kwa kanisa chionde cia wendi bubwega itongeretwe ni baraba iritere ja urambugere twe baguchiejana Anglican Church, Methodist, Catholic, Pepper Church na Protestant Church chionde including Seventh Day ba jamwe bauga no mwankato gwatanire sauti yetu igiwe tukiuga mwari na tige gutanwa na thomithwe. Gikundi giki nikithiritwo kina micemanio na kuthithia seminars inyingi ndene ya Meru nikenda gikomba kuthomithia antu iguru ria rutano ruru rwa ekuru na ndene gicumiritie na gukinya rutene rwa Igembe Northi ni ndene ya Rale kubariria iguru ria rutano ruru kuboneria rutibui. So to us who are here, we say no to female genital. It is not, and I repeat, it is not circumcision. It is mutilation. And mutilation changes the shape of whatever is being mutilated. So it is like from that moment, you don't have, even if God came and asked whether you have all what I gave you when I created you, you should stand and say, no, part of it. Kiaria ne bameneretie rutano ruru na kuga ati ni rubati guteja ni ruburu ntu ni rwakurukirwa ni igita ryaru njuri ni augerera kaneni na nabari bathome kuma 1956 kanisa ne ugere between 1929 and 30 rira pere kenyinga na kurubangi baugere au kitumite tugwatana kanisa na njuri incheke na tongeria MCAs na thirikari county na national government kuantano chiare itigano achio
inkwenda kubanenkera a small piece of advice nontu aciari betu bamwe ibona kutano kwa mwari yakurintu bwe gitumi muno mwana akabangirwa ka trip akerwo eto akethie yojoku eto kaliongere you aunt na riu mwana ora kabanganiritwe urayeta naraya ejat na mwana u akatanwa atikumenya so inkwenda kwira ana betu kinyabo natika nkubaritanere ndirankubera u ibethairo muno bakenda kumenya inamo ciaria untuma ndiratumwa na uringi na bwana barabara seminene ne baritie na bakaromba aciari ni kenda bagatigana na ngugi iji ira cia kurukirwo ni gitara cio bakiromba aciari ni kenda bakomba kubathomithia na kubatia nontu bakwithurwa bo ni bakinitie gitara gwicwira untu bwao boturo bwao bwanyumene Rutere ruru Egembe North ariba bengi bako affected muno no kwithiro nyokienda kuthoma lakini ukaidiwa imantu ya FGM kwa tukaikizuishi maisha ni yaku ya tombo utethi na FGM inteto tombo utethi education ni the most powerful weapon eyomba ko change world and do FGM kenda mushiari oku na bwetheri yake maisha yaku maisha kankenda kwira aribange ni ate twarie kumenya right cietu na tumenye ati ntano ciare ciakilirwo ni ita na uti maana ya ntano ciare uturone bwetu thai kiatua enene muno ke barabota no nto muno rutererwa mea na lenjoka ibo bene nyanta to muno ibe batikureka na boka batukufaini wa saiti alafu na are bongo ibe batikura abetikiria ntano ino nto tibu ndene maisha na nyakende ne Biblia kutiandiki kwina mware abatiotano kutiandiki kwina mware abatiotano lakini ntomorome na abatiotano ni kwethro ikwandiki Biblia ne tano bakayukirwa atua ne thirikari na kinya batwe turi eguru atongeria twabayukiria atua Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe North Lale No to FGM. Ibwega nuntu bwa riboti inu na njira enkinyanire kunora walimu munene wa cukuru ya otea na ubundi ya Meru National Polytechnic bwana Rukunja na thiretwa kinambere kwegua agitariria bata ya ana kuinambere kwa bakithi ya cukuru ni otea na ubundi akiuga mathomo methiretwa kinambere kwa maitethagire bantu anene mbeu mbithi mwandiki wetu wa Ntheto Ndagara Waiguna nowe utubangirite riboti ino Ora wale principal wa Meru National Polytechnic Dr. Musenta Rukunja akera no na itewekirana na mathomo ma polytechnic era kuima mokuria mugongo kithomo gia tekiniko muno tabura ndauga ndiguru cionthe ici rikitio kithucia kimwe kira kiumba kuthiria thina ya employment ndana ya youth nonto youth bakanenkerwa skills na batumira skills inu kumba kwandikwa kana kuibandika bongwa na muno itariri industries ira ciena wandikani bubu nene ni ino tuwita building and construction industry niyo ya miako ya nyumba niyo miako ya barabara niyo miako ya ndagasa niyo miako ya dams kogu ana baraba kumba kuthomera skills cia muthemba uyu ibakuiguba na kanya kanene kakumba kuona employment na kakinya mtu akarea kwandikwa tabandauga na kumba kwibandika wengwa nuntu akaya kuthomera wira ya masonary na kumba kunenkerwa kinya wira mtu binafsi kana kanenkerwa wira kampuni kana kanenkerwa wira ni institution na rolo kunja gari ugeta kone na batu kira gechiko munga kwethro akire na polytechnic ino nikenda gutigera kithomo giki kunyagarwa neni kwa ndeni watu na vocational training colleges ndene ya constituencies na kwethro watu na national polytechnics ndene ya every county nikenda national polytechnic no tunikuthomithia kiwango kiri uru kidogo wewe kiumba go support patikwe ndene kithomo kia CBET ukagwa ni kumba kwithirwa ikirota curriculum no kwigwa kiumba kurutha assessment ya ritwa na national polytechnic na mandate ya kumba kwithirwa ikiumba kunengana certificates kwa iga support technical and vocational colleges no kumba kurutha assessment ya CBET na kithomo gya CBET kiumba kuhata miri ndani ya Kenya tabura kirinde buru irengi maumanda makona tia tekiniko na kwa uga ciari
bagwete kwira ana bao na utimu to no mubete ukara mushi atena scale no to kinya government no ne kumba support ana bago ukerukira Kenya mu tuwe taruni wa help na tiro ni ka help nene kana garun na gachoka kanengera Kenya grant ya kumba ya mtu kumba kwemenyera rukunja kimeneria kwithira kwina ndaja kuria Hoche University na kinya cha Polytechnic kwina wati demo bakorekana nabo muno muno ana bari ukona mwana mwana munini na kumba watu kwena na nikamudhukiria maisha make nuntu number 1 ya mwana aomba kwithirwa na gutuika pregnant gintu kia mbere kithomo kiria yake akwanjiritie ikamba kurungama nuntu gitareo kaigua na mimba kamudhukia gita ria kumba ukarata kumba concentrate tena mathomo na muno muno gitara uciara kinya ciara kumenyera mwana kinya ugwa kathuganya gucoka kuthoma kairi ukaigua guta egita na number 2 ukaigua kinya maisha make makuthuka nuntu ria mtu agire na mwana na mwana munini ati kuri na njira iraumba kumenyera mwana uyu wake nuntu ria ugire na mwana no anjirie maisha ma muci utie na mushara utie wira ya kuumba kwirutira ndene ya miankenu winio na kinyanya nacio nuntu aciari batikenera kinyabo no baumbe kinya kukurega na dio kona ya warewa na aciari bacoka no wa kupeana karamu takumba kumyumba kiribotera Meru TV kuma gicigo muke kia Tharaka Nithi kambita ndagara waiguna Iboega tukithi na mbere na nthero cietu no aria na bwende ya biashara bethiritwe bakienda thirikari gutigira ati kwina mbere kwekingagia mawirane mago maria bathii na mbere kwa bakibekagira kagita kara baromba kura na ara kuringana na biashara bethiritwe bakina mbere kwa baitarie na kuga mantu maria maingi bathii na mbere kwa bakira na girwa mataga na kwingwa mwandiki wetu wa Ntheto MC Mwitonga niwe utubangirite riboti ino. Aringi biashara ndene ya mutindo wa Jwakangangi ni bombete kwithirwo bakiumira na kwariria umu buria buthiritwo buri kuna wagibwa mbia ona bakiuragia mukai ugatuteri ati twaringa kura mantu jetu jakomba kubua ugatutetagwo hasora ugatuteragwa ati thirikari ni mama mboga na kabeca gakomba kwithirwo gakionora na ndi thaiji uri ukotheri ukana Mungu kumanana na mwete nero Meru ina mbesa lakini kwe jare dona mbesa ni ate utiraciona kade yone kumonene re ukamburia ta akombe tongo gyana itovire kwenje vitakuonekana mbesa ina wenji ndovire kwenje vita mbesa na uga tutikwiro economy ni bugi Kasongo ni araugire economy bugi muno tibu ikwa weti kwetu Wakenya thena thina mbi u ategera no kuona kwina thina uge bwaku na ndiburi kuna ni ate aumba kwithirwo kienda pengine gukara nande woni gutikio le materia kiora ni na pesa ri toka manengera advice Meru ente komina atwitirite kuma rukire mutare yangu wena oyeta wasula endre ukano theri ukauria mwana nimbi akaria nimbi ukaria bya nyomba skuru ti kaba kuingwa ti sibitari thina ande nini kaende ori nawe abatu burende na ate president yetu tubangira no nturi tuiga gwake ari ngarine tutimona arake tumona ngarine lakini waya na ground no te maendeleo ito mutarira tumwendete lakini haiko na twatirie nendere katwatura kuria thina mwankari ate tere bra bangite na batu no tu ya woni ende kumarogere ntindirete kunyoro weni tare lanjini aigo ogorompa na ngita muwe yare au na kwenda muate babe na ngata mu ikuma muto wake nono ba tukare thina mwankari Kasongo etore ende muria atore mwandiki muri urandikite urakuruta ngwe thirikari na andikite antu baile bathatu
akubagita mbeca mwananchi no yakagitwa akira okaitita waka na nyombera waka mndora yukite loni na waka kwao na mugita nyomba ya mwaka ile na mbeca otechi kuya na ground nende ngwe mbito na batu twetinda tokarinde watage cibitari kandi NHF weta ona mwakoro gwana mimba ya kurungamira mbiro yonthe okerwana te wesha ikwiro te kumbika ureta okero ende ya thai private teacher kanire nio barigure bati otumira urengi ende ya tugakwira nyomba twayo twakwira nyomba ahora atiomba wita na uri agathithia atia kana tinda twaita njene rutire yetu thai ara njene rwa daktari abagomete uti mushara uti kurigwa endere inya weto uri tokerwa ana uti daktari twatura ate na turite batu twatetheka ature mama mboga mto bonda makanika bonde batonya ke wiri baru ende totonyere ke wiri baru ende mbi uti mbeca tukona twatu kira tunake kuma kegitagirwe asunku atutethia atia kana tubangirite atia kana kwa turongo ake tuona kuro karabo yawe utevo tukumenya tutekuelewa inya nara turi tuteo cielewa inya twingwa no tukulingana thina tu ino turiona kaba inya muntu etere kuija endere atutethia ate munene tu munene watutethia ate wengo no tuwona atwirire ndenasi asula ende te woigora tugire ndenasi nkuruki asula ro twiraira urere ndenasi kibatu tukatetheka ate munene na jaru nijo ndakia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene mutindo jwa Kangangi Northimenti Meru TV Iboyo yenu ntobwari botienu ni ochukuru ya wazo huru nethiritwe kinambara kwegitarire kinyamara kiraba ukorokera kumane na akuja ngukuya kanando chethu kinambara kwikionekana gatiga kari na KDF riboti yenu tubanganitwe ni Adams Muturia wa Thirinja Uruya wazouru erengare mare ndene shombunge ketiganisti erowatine bokuingo kumanena ngucharine chitete na mbere katika karina njeshi oranjeshi direta kebangikia kariba kontoko itenda baboide mirande utina mbere kinyakari ara mwarimu mnene oskuru tukarenwa torete njeshi ni batete kinyabedra ya kairachi bemaiga. Sababu ya mgogoro ya jeshi imekuwa ngumu. Kila mara tunapoanza kujenga darasa moja, jeshi wanakuja wanatusimamisha, wanatuambia amwezi endelea. But nimekuwa tu nikiongea na wao mara kwa mara, wanatulia. Ndio maana sasa tuko na grade playgroup mpaka grade 9, lakini sasa hatuwezi endelea zaidi ya hapo. Ilikuwa tujenge mpaka senior, tulikuwa tuanze madarasa ya senior secondary next year, lakini sasa haiwezekani. Imefika hapo mwisho na sasa sijui community ama wazazi kama wako na uwezo ya kupeleka wanafunzi senior school next year. Kwa hivyo mimi ninaomba sana kama kuna uwezo, kama kuna uwezekano ya sisi kuwa na hiyo freedom ya kujenga vile tunataka, ya kujenga permanent classes, ya kujenga senior school, ya kujenga boarding. Tunaomba sana serikali waweze kutusaidia ili tupate hiyo nafasi ya kusaidia hao watoto ambao ni maskini. Kariba gontukona bari dukuru yake akwithira kaingwa ketherero atibona ne kiribo nontoni onka dukuru yake na bona nethrete kibate bonene. Na hapa jeshi inatusumbua sana. Shule inapoanza pale foundation pale chini wanaanza kuja kutubomolea na kusema tujenge mbao ndio in case wakuje wabomoe. Ile imetusaidia sana kwa sababu unapata wale hii shule inawasaidia ni familia wale wako chini kimaisha. So unapata wanajengewa mpaka boarding, wale watoto yatima wanakaa hapa, hata waende nyumbani juu hakuna mahali, yatima wako hapa. Hii shule inawasaidia sana kimasomo na pia kwa hali ya maisha. So hii shule ikihamishwa hapa, hao watoto wataenda wapi? Nani atawasaidia? Serikali imekosa kujukumika. Hapa tuko kwa conflict ya boundaries. Hatupati msaada yoyote. Hii shule aim yake ilikuwa ni kusaidia wanafunzi ama watoto ambao ni maskini zaidi. So tangu tulipoanzia, tulianzia bila darasa 2016 na kwa saa hii tuko na playgroup mpaka grade 9. But nia yetu haikuwa ni kujenga classes ambaye ni semi permanent. Tulikuwa tunataka kujenga permanent classes na pia tulikuwa tunataka kujenga boarding ambaye inaweza kuaccommodate wanafunzi zaidi ya 200 kulingana na situation ya hii area.
akiari mubunge wecigo mbunge igatiganisti mporo aboru aralungite thukuru ikona kira ikure bingi na gwite atitikirio ntubumba kwitha bugita na mbere agichitia akethira giakaira achindene skuru kenda wanajeshi bareka kwithira bakithangi kiakari. Ndivyo mimi nikiwa kiongozi wa Watigania, member of parliament Watigania East, nasema kwamba tapanga na komiti yangu ya CDF. Wewe Kalala yuko hapa, chairman wa CDF. Tapanga grupu ya CDF by next week, mkwe kuinspect shule na waandike request class. Mimi ni njege full na pesa serikali, class mzima hapa niona kama tutamomoa, kwa sababu hii ni matunda iko kwetu. Jezi mmekuja njuzi hapa, mmekuta shule iko hapa, eti tuondoke tunaenda wapi? Na hii masamba ambaye yanapimwa hapa, si kusema hapa ya kwamba ni masamba njezi. Hapana, ni wale makana wako ndani hapa na managers wanajitafutia masamba katika huku Isiolo. Hakuna kitu kingine. So sisi tuna vita na njezi. Lakini njezi tunasema kwamba mahali wameweka fence, hapo ndio kwao. Na hiyo ni mimi naamini. Yes. Hii ingine si yao. Na hii ni nchi yetu. Na hii ni area yetu. Na hii ni vumbi yetu. Wananjezi nawaeleza kwamba sisi mtapiga marisasi kama tumesikilia vumbi yetu. Kwa hivyo mimi na support shule hii. Na hii report ningependa Minister of Education wakuja hapa. Nitaongea PS wa education. Nikiripoti la Meru TV kumatia nimetanda msimoturia wa Thirinja. Iboega nonto bwa riboti ino na bwa karibana arante chiandagani bethe tubakina mbere kwa bagi theta nonto bwa wagagia bokaria robethe tubakina mbere kwa bweta barakia ntere ino bakiuga tebethe tubakina mbere kwa bagitariria makareka kathumba ma wagagia bokaria na ende bakena ntongoria thina mbere kwigwa ikithungagira gatina kubatethera murimi wa mbogo no wena riboti ino. Ndagani market imwe ya ira igukura na kiwango kieguru muno ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na ira market ira yena university ya Chuka ende kuringana na munini wa Chibu wa Ntere ino Moses Gitare ni ati Ndagani nithiritwo ikiremerwo iwamba kwa mianke mingi. Mathina mamwe ni ma insecurity tabu isi ogontu wikora kuri mathina maku kwina mathina nkinya ma wagagia wamba tiagaga guntu gukura nuntu tabu isi tauni la kula isaga na mauntu mayo na mbuge ndi chief wa Ndagani ni nyombete ko change mauntu mengi na kugarura mauntu mengi ma akiuga wanatu wambaga kiburemerete ndeni ya Ndagani ende wananchobiche ibango chiri waku chobiche ibango kwina singi chitwa mutu kwina singi gwitwa Santa kwina ingi gwitwa Mung'ari na nkinya ukethira nchobi no nithukitie antu mantura zaidi. Munini uyu wa Chibu akiongera na kuga ritoba university ya Chuka ibakurukagira kagita kauma muno tugu no ntuba kuringwa ngeta na ntu kinya batakubamenya. Ndagani ni kumba kwa muno ni mauntu ma maging kuringwa ngeta students ni ringa kwa ngeta muno tuku na mara maringa kwa ngeta muno tuku maringa kuma thama magenda kunywa makariganirwa makona mari tauni menukite kintu tatizo cio tukuthamu kwanja ukethira student ya kuringwa ngeta akuwa thimu akuwa laptop ana mamwe nkinya ni maulaga kwa ende augite njira imwe ya gutigira Ndagani yena thayo nontu bwarito bara bathomagira Chuka University ibaikirite mibango ekugana na polisi bachuka gutigira wagagia bububu kuthira bunthe. So mauntu momonde nitugeretie nju chini with the Chuka police station and the GAO officers na tuamba kumaadhiria but ingawa ni wachache sahi wamebaki mama kuingana na muno na kuia tadhimu laptops student mama ami riu tungimalomba Ndagani ni thiete gutwika safe but igitwikaga safe kila mtu ni atwike vigilant tumba kuthina thimu njirani ukiringaga thaa 3 cio tuku thaa 4 cio tuku njira ukonete na street light no ringa thimu ri very free no kiona maybe kwina antu mari nyuma mairi mathatu utikumamenya. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo.
Ibwega nonto bwa riboti ino na njira enkinyanire kumurithiria wa Meru TV na ingwitigi ibwega ntongoreri kubatwika inambere kwegwa igitigagira ati ukaria bugukinyanira nonto ukaria ibwagitumi nkurukiye gintu kira kingi kionde gukaga ukaria gutiwa kwe untu kwewa ukarikana rira kwatuika ti untu kwewa ukarika antu bakainambere kwa bayeturaga na wasiwasi lakini atongore bakainambere kwa bayechwagira ntaira mathina tamama manene makainambere kwa bayeteragiria kari gukara bwega na thiri riboti ino gatukinye muthigo maratu kubangirite ogoro bwe munthi murithire wa Meru TV katho che mwanya tuno ntu bakuinambere kwa urekyo ni ya TV ya kwira wendete ya Meru TV bwe no ntu utuwatira na utuwatambaru no tutwikithia TV namba imwe raithire tukinambere kwa gitamba na wetikira kunde kathetu ni Kamumiru kawethira bambitagane Faminas wa Kimathi ngagondera kagita kega.